U Rwanda rwashyizwe mu bihugu 7 bya Afurika bigiye gukorerwamo ubushakashatsi bugamije kureba ingaruka COVID-19 yagize ku urubyiruko n'ingamba z'ibihugu zikwiye gufata mu gufasha urubyiruko kwigobotora izo ngaruka. Ubushakashatsi bukaba buzakorwa n'ikigo nyafurika gikora ubushakashatsi Pascal ndetse ku bufatanye n'ikigo cy'ubushakashatsi cyo mu Rwanda IPAR. Leta y'u Rwanda ikaba ivuga ko buzayifasha mu gushyiraho politiki zihamye zigamije kuzahura ubukungu bw'urubyiruko. Ibindi reka tubibaze Daniel Hakizimana. Abazakora ubushakashatsi bazaganira n'urubyiruko rwa Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara kandi mu ngeri zinyuranye, yaba urwo mu cyaro n'urwo mu mijyi, bumva uko mbere ya COVID rwari rubayeho, ubudaheranwa bwabo mu gihe cy'icyorezo n'ahazaza habo nyuma ya COVID-19. Ni ubushakashatsi bugaragazwa nk'ubuzatanga isura nyayo y'imibereho y'urubyiruko muri iki gihe n'ingamba leta z'ibihugu zikwiye gufata. Dr Martin Atera akuriye ishami ry'ubushakashatsi mu kigo nyafurika gikora ubushakashatsi PASGA, naho Anthony Mveyange ni umuyobozi nshingwabikorwa w'iki kigo. This is about first of all creating spaces. Ibi icyambere bigamije ni ugurubuga urubyiruko rukavuga rwisanzuye, ntabwo bibazo rufite, nta mpungenge z'uko ijwi ryabo ritazumvwa n'abafata ibyemezo. Be influencing any policy and programming. The views of the different segments of youth in the society will be able to be captured. And you are very right that if we are not careful, we might end up talking to youth in Kigali. Ibitekerezo by'urubyiruko mu ngeri zinyuranye bizakusanywa, kandi ibyo uvuze ni ukuri ko tudashishoje twazasanga tuvugishije urubyiruko rw'i Kigali gusa tukibagirwa urwo mu cyaro. Ibyo turabizi, kandi uburyo tuzakoresha ibyiciro byose by'urubyiruko bizaba bihagarariwe. Takes into consideration all these potential nuances across countries. Bamwe mu rubyiruko rw'u Rwanda bo bagaragaza ko COVID-19 yabagizeho ingaruka zikomeye, kandi ngo bizeye ko ubu bushakashatsi buzagaragaza uburemere bw'ikibazo n'ingamba igihugu gikwiye gufata. Bernice Ingabire ni umunyeshuri mu mashuri yisumbuye, naho waje neza Pacifique aba mu ihuriro rya ba rwiyemezamirimo bakiri bato. Ngo twebwe ikibazo cyane twahuye nacyo, hari abanyeshuri benshi bagiye bava mu mashuri nyuma y'uko nyine COVID ijemo, ko akenshi byatewe n'iriya karantine yamaze amezi 8 ndakeka. Buriya iyo hari ikibazo ngomba ko dufite, ese cyagize ingaruka kuri urwo rubyiruko ku kigero kingana bene gute, ese n'izi ngamba zishobora gufatwa. Umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi mu Rwanda IPAR Eugenie Kayitesi bagaragaza ko nubwo bimwe mu bibazo urubyiruko rufite bisanzwe bizwi, ariko ko hakenewe gukorwa n'ubushakashatsi hakagaragazwa urwego biriho, ndetse hakamenyekana n'ibindi bishya bikomoka ku ngaruka za COVID-19. Hari ikintu cyinshi abantu benshi batakaje imirimo n'urugero, ese ku rubyiruko bwo imirimo yatakaye irangana iki? Abantu skills, urubyiruko ni rwinshi, dukeneye kumenya ubumenyi n'ubushobozi bafite, ese burangana iki? Amafaranga, hari abantu kwihangira imirimo, hari ikibazo cy'amafaranga, resources ese zirahagije. Ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda yigaragaza ko hari uburyo isanzwe ifasha mu rubyiruko guhangana n'ingaruka za COVID-19, ariko ko ubushakashatsi buzakorwa buzanagaragaza akwiye gushyirwa imbaraga. Solange Tetero ni umuyobozi mukuru ushinzwe kubaka ubushobozi bw'urubyiruko muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Iyo dufite ubushakashatsi bugaragaza imibare, bugaragaza ibibazo byatewe na COVID mu rubyiruko by'umwihariko, bituma tugira amakuru ahagije adufasha gutekereza ingamba zashyirwaho n'imishinga yihariye. Ubushakashatsi bugaragaza ingaruka COVID-19 yagize ku mibereho y'urubyiruko muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara buzakorerwa mu bihugu 7 birimo Rwanda, Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal na Uganda. Daniel Hakizimana, Flash TV.